Danas smo imali priliku da se u ime svih građana Sombora i u ime grada Sombora zahvalimo svim pripadnicima policijske uprave Sombor i da prigodnim poklonima nastavimo jednu divnu tradiciju nagrađivanja najboljih u ovoj godini. Ono što je bitno da saradnja između grada Sombora i policijske uprave Sombor je na jednom izuzetnom nivou i nadamo se da i u budućnosti će ta saradnja biti još veća, još bolja. Ono što je posebno značajno jeste činjenica da smo zaista kroz istinski partnerski odnos sa našim gradom, gradonačelnikom i njegovim timom i pre svega sa našim građanima ostvarili naš imperativ, a to je da Sombor bude miran i bezbedan grad za nas i svu našu decu.